ja sam Igor, ali ovo je moj drug. Dakle, sad ćemo da odemo na operu tutorial. Dakle, sad ćemo da odemo na operu da vam pokažem jedan lak tutorial. Da ne biste nekad, na primjer, upali u nevolju sa roditeljima. A kako to sad se vi pitate, 18-godišnjaka da nas uvali? Mrzi da... Na primjer, 18-godišnjak mrzi gleda na neke mrzi da primjer neke igričice, ode na neki loš sajt kao na primjer kao neke igričice, znate već šta, ode na neki loš sajt tamo nešto primjer kao, znate već šta, i ode tamo nešto palje, otkud nakon ga provale, šta znate se njegovi roditelji zavljaju, na primjer ako ga provale, šta jedna se njegovi ideju, šta jedna se njegovi roditelji ideju gleda devojku i šta oni sad misle, ili na primjer ode na neki loš sajt, na primjer nešto kao roditelje, loš sajt, na primjer nešto kao na kraju šalio sam se, evo ovdje sve, ovo vidite to, i onda na kraju se pomisle, evo ovdje sve, ovo vidite to, i onda na kraju se pomisle, i ako hoćete sve, možete na opera, history, today, i ako hoćete sve, možete da javi se sad ćemo da vršimo, dakle ima today, ovo ono, yesterday, today, online, sad ćemo da vršimo, Alarman, yesterday, today, i tako to, hvala što ste gledali ovaj klip, vidimo se vrlo uskoro, ćao! I tako to, hvala što ste gledali ovaj klip, vidimo se vrlo uskoro, ćao!